Ole tuntum video chonin hai kan muang hian min bum tu ten FIR the lua min vo tinia sange makaka khania themi chungchang video an siam hasak jok poka reaction kan lo nei to a chu hei ti hianin tuna hianin min bum tu ten FIR the lua min vo ti hi ron siam thar le a chu tuntuma han kan clear hawanga tuntuma chonin clear liam ringot lovin kan analyze deuh hlekanga kan chip deuh hlek don ani chumo chuwang chonin loning lo samula ngunda vin kan lo ngai thla in kan lo clear don a ole kan content ta kan lo lut to anga hei muang hianin buaina neu tun lai chu a oma han sui chan mop pila ka video masa le kan bum kan to dan chang awareness angin mizo mi puite an lo film khura ke ni anga an sum tam tak an chan ve lo nan ti in karon tlang aw pui ani a chu min bum tu te lam hi an ma ni hi an personal life an personal details engma karon tar lang lava an ming po ka soi lava an sum don na ming tak ngai po ka soi lawani amai ro chu mi puiten an lo film khur theinan ti in an kal dan phung le bum kan to dan te mai karon soi manga khan an lung oi lo chuanin keima chu FIR thelu a min man tir an tum thu le boy pui nga en boy pui fel to thu le min ron zo na thu ka tong na sa em mani chu thila chonin hei ron soi lok ka du a tuna hianin victim hi an tam ma kan tam ma kan thanem ma kan zam don lo muka tin dikna chuanin mitlem te mani ila zam tur kan ni lawa chu ti roalin mi tam tak kan oma victim hi chuwang chuanin hei hi thu chwa ron siam pa le tuna kan buaina ka ron soi do na lo ngai tha ula chu mi an vobet na sa hlom lu tu kan ni chu min bum tu te hianin an bum ate zok hi a chan chu mi an vobe ngam na chan chu sarkar shat puina lekha kan nei an ti tlatani chu legal documents kan nei an ti a license emo kan nei an ti wang hianin an huang taw ma tuna po kelai kan ti to pange om legal documents sarkar shat puina kan nei ti wanga huai sen ringa da kha thil di kan ilova tu po lo ni se prime minister mo chief minister mo president mo governor po ni sela kha an ni na khanin until ti diklawa kana chan thei chuang lo ni chu enganga police officer DGP te hil po ni ma se danan bo chiata thil diklawan ti ni chuan man thei ani chumi kan sei deuh du na chana chu sarkar pompui kan ni lom ti ringo takha thiam chan na tling lova sarkar pompui ni chunga khami rem changa manga mi an bumani chuan mana shem thei ani thawni tu ma hianin police officer po ni sela an officer ni na rem changa mangkhan midangte an vo bet thiang lo an na thilani lem lo chuan mo an case investigation atana thil tangkai te ni lem lo chuanin khami an ni na kha khoya ma hen an mang tangkai thiang lo shimshima chuwang chuanin sarkar lekha kan nei ti wang no ta midang poisa lo chu sakmo ta kha chu hoisen puina tham chu ani lo ani hemi chungchang an stand point hi chu anget lo ve win karing alo betu la lo vau tu te himo ke ma hi dan ang thapin man thei ti in min soi nge amai ro chu ke po dan ang thapin thu nei tu te lamte ka byak chuanin an man lawang chelungai su min ti wangle thil diklau ka tin ya ka shat lo awangim thil diklau ti a ka in shat lo awangin ka lau lo wa chu wang chuanin voin hian hwai sen takin karon soi bel le du a kita hianin kan soi bel lokanga chen khati chon defamation te kan soi lar mani chu defamation kan tia inpu ming chiat ani kan ti thina amaro chu tuna te po hen sang hen entiunan kha mi te kha an ni na po aron reveal lawa aron soilem lawa an na po ron soilawa tin thup sakila tum sham an ani chuan adu ber zo ka chu an sum kha an mulet ema mulet lawe mo midang te kha lo film khur ve se he thili awareness atan lo mang se ti kha adu ber chu wang chonin midang pati mol pho kha tum lem lawa a video ma sa te po kan react to a into chonin hai ama po hen link karon da hemi comment a video comment a hen mo chu lo en tawla an ni na kha tunge kan threlawani chu khating khan tu mani na kharon soilem lawa tin va inti mol pho na anga kan ngai ni po in
thil reng renga hian defamation kan ti hianin do ta in ti mol pho hi ani ber zoka in ti mol pho shim shima kha defamation hi tlinglem lawani entirnan dot mulum lutukin kani na lo puin tu mani khan milo soita se khami wang khan mol pho na namen lo ka chunga thlengta dot ani meu chuan case ka file theini ama ero chu khamin puna kha kanina ani meu si wang khanin defamation kha tlingle chuang me lo chu defamation chung changa kan hriat tu ni ta sela thudik awanga inti mol pho kha ani lem lo ni chumo maro chu ti chung chon hei sang chon tunge an ni kha ron soilem lova heta po hianin lova huat tur le khatiang kha omlem lo ni na hriat khungai takin he in bum na rap khak lu to ka han tel lo ula ka du'a tuna hianin I ka video masa le ami kha in lo le en lo ani chuanin comment section a hianin link du le ka lo da anga I an video a comment kha han share tha ula comment section ati hianin hei tuna in en kema reaction video comment section hi ni lo amar channel ami comment section soina khania chen khatin lo thiam lo thina han lo soi fia lok ani chu po chu ka video masa le ami kha in lo le en lo ani chuanin comment section a hianin link du le ka lo da anga I an video a comment kha han share tha ula in ri ru na zo kang min bum chhuana hi alo bera ta atlem bera noi khat ta changa I ai tam vek noi khat ai tlem bum chu nom lo ke ni hi atlem pol ani noi khat sing kwa adang phei chu noi thumte ania an bum chwa dan hi atam em mi sang bor chu kan ni in karinga Mizorama bum hi chuwang chuanin chung zong chu kan ngai thlak thui mai in a video masa mi comment su kan clear hawanga ti hianin hei comment si tam khop me kan share chuak vek seng lawanga bum lo tok ve tam takha anom ti kha ron soyatin lo tok man ta chi lo te pon omin karinga chuwang chon han share chuak lok taila hei tami hi kim sai lung ti mi hi 5762 ti hianin aron comments a e ma saber mi kan chiar lok nge chumi ma chon moi M4 US ti mi M4 us ti mi hemi hianin comment a hi aron soi ber chunin ka hria ka comment ilo pin that le du takin sum engma I tho lova tho ang dawin in soi hi a hre chiang tu ten kan nu ru char jok che midang hi chu lo da thaila so ngam turpo inei lo midang thon na screenshot na ho bak pi victim chel nu rontia reply hi unlock chinang locks now nu te ala pelo ti te pin trap cheng noi ni a chan thu ko wara amanga an soi tak chon noi khat le tlem ani enu hi dap ve shim ti te nang ni na nei lo mi buma eizong ang ka ni ve lo ti tu niang ta hi fa pathum en kol pa ha taka sum dong kania nangni comment me mai he ka vil man lo chuti rualin in sual hi ka huani chu wangin payment kan ti na screenshot karon upload done ka huai hle ani thudi ka chuan in big na zong ka nei boke in lo en don nia haron tia sang hi hian an payment pek na hi aron upload ta ni sort cha hen mo cheng nuai khat le sing kwa kan ti ka hei singa payment ania chu August ni som paru kum sang ni som ni pathum hi ni ta chuan dang le hi kan enanga August ni som pali kum sang ni som ni pathum August ni som panga kum sang ni som ni pathum mam chino monga ke ain dot thlap ani chanchu Google Pay transaction hi ni khata limit hi cheng noi khatani wang hen ni khata transaction hi ti zo thaini lo shima chuwang chonin teng hianin aron ti ni a chuan headline a hian a ming hi thup sak le ram bokani heta hen mo from vanel mangaya nia transaction vanel mangaya thoni mi dang kha vanel mangaya thonia heta hi chuni a comment in a hliat tlat maya enga po chuni se a transaction ti na khi ti in in tlan tlang puin ka hria ki ka mu mai thei chin a hian chu nia hei proof hi ron nei thaviau maya tin anin biak na screenshot pola nei thu ron soi bokani ti chon hei comments pakhatin en le taila kimkima sailung ti hianin ka experience kan soi velok noida kania ka milshet pakhat hi athok vea ana tho ka zo ching thina milshil thadu lovin min chang ching thei thin lova tum khat chu in na tho ang hi minlo ti tir vete katia ama in sei lok ema wangin
chuan interview te chu a han la ve nge ya an process chu anoi miang hian round 1 telephonic round sabchong fake accent lutuk hian milo kola heta tang hian karing hlel ngal to azo na then khat chu what is assets and liability le what do you understand by business round 2 in person ka chena pia loka hian office kam food court a min interviewa me che in chei fel 5 mail da vin zona hote le thon thu mak tak tak boring trap khopin atitia Facebook chung changte kan soya chuan business chu enge ani ti bok chu min zor le a kaning tran hle ni round 3 mizo zinga an pu berni om tak nen hian min interview an soidan phei chuan interview kam meeting an ti nge nge chupa chuan hemi business a start dan tele sum a hlok zia te asoya how sak thut na ani thule investment dang aya a that thu min sila not stock mutual fund le investment ka ti thina wanga a soinin ka ria chuan a business chu min han hril fia ka zo chen paule a boy tul tula soidu lote anei chhotana an business soidan chu online distribution channel siam anianga chuta chuan per transaction in paisa I hloang chumi tur chuan distributor license leinan noi ni sing ni le sang thum anga yang atia engwanga company chu heteng distribution channel a om tu nge ti ka zota atana ol samjokte an han soile chuan engtin nge transaction om to howa bungro chu a in deliver ti kan hriatang invoice te weibil te kan dong do nem katia kha chu midangin allo boy puyang atia atopa lo tlingtala I lo zom du angem mintia ke chuan kalo ngai tu ang katia kakal santa anwa chuan mi pathum vel ngot hian milo phone to a document le poisa thon turin ma se an business soi hi ka hriat thiam lo thule business ka hriat chen thlap in and out ka hriat lo na poisa ka da ngai lo katia min lo call an ban san ve mai ka cha du cheu chu kan poisa kan invest don reng chuan engtin nge poisa an siama engtin nge an man kalu ve hian enge value ka et thayang ti hi mani inzo forward tha ka zia nok do chom lo tha thiam mai ru min bum tum tu pa chu cover text vel mai te ang an lar to sia ron tia ani lo po hin tam khopin karinga noida kumlet kom to van boi ho ka khoi view nangin thil theng ngai lo ani lova reality chekila bum kan la tok fo te hi kan mol wang le kan du am wanga ipom tlang to mangu easy money hi a thalo ti voi engzat ngai kan hriat to kan ti le tho mani mol fo wang itiangu pathian zara tram cholin kathibik em lawang victim shan pa po anomin ka hrelo tuiso borbora in zuang lut lui kati mai ke chuan ron tia duati ti hian in delhi hen le khazirin kom thina khati lai khan ka thin pa mai hian milo soma company ming ka zo in asoi theilo anna tho ber ka zo in sang sangi soyang deuh khian company lian tak tak nen kan thok hawa an sales an yamin kan puyang ti zongin asoya poisa pek angai ti po asoi lo rim delhi ko online ni bok nen downline amamon yang ti in oi lo ru deuh chungin kapom ve maya ka adar min dela lisa iming om chuan kalo hrilang che om chuan iwan nei hle ania achan mai theilawania atia google a ka han envel khan vai hawin hetiang in bum na hi anlo tongna sa chuni in atuka lisa ka ming atel ve thu minlo sila interview step thum ka ma chon aron tia hetami po hian in hei step 1 2 3 thoni hi mon soi ti chuan pakhatna chuan manipur pani main ka hria kol pa ngain ania panina chuan mizo ngei mai meichianen google meet in anile a pathumna chuan manipur nu nen google meet thowin atuka ka tlin thu milo hril chuan chengnoi ni sing ni deposit angai antia office po virtual office kan neya headquarter chu noida a om atia chuan paisa kan deposit chu kan virtual office tur siam nan le id vel neu siam nan antia ka han oi lo mai khopa ka du lo ta tun thleng hen offer thadeu oma chumi khami zat lek chuan alu thei noi a chuang tho sitlem te chia oma du sak bik te chia kan hril hria ti zong ten khatia ka du lo nu khan voili voi nga vel chu min lo som le multi level marketing downline nei ngai chi a reng chuan poisa pek angai ngai lova pek masak angai chuan alem ti na hani mai in lo film khu theu don nia ti te a tam khop mai hi kan chiar vek seng lawang ti chuanin kan le to kan video khan mo hemi sang video thar bera hen enge aron soi chun zom ti hi en le to jok taila khati ang boina sang nei khan lo tam khop maya tin mizo involvement hi lo om ve zel boka
en le photang o sang board chu kan ni in karinga Mizorama bum hi chuwang chuanin chung zong chu noi engza changen khoi chingpen za thi ka shelawa bum tok le bum an tum me khawin an ron comment thadia dia kha chu arab thak lu tu ka he thil serious lu tu ka ni wangin karon soi le lok to tu na hianin victim ho hi chang kho min I malak kan dua kan in ringam to khawin group kan sia me ka ma chu kan la mek boka I kan group a hianin a om hau hi azuk training chuak thapa Delhi Noida an omna muna na zu thok ve thlap to a I ron let le a na she chianga du le lawa ron let le te le an poisa mulet theilawa mang anga I an poisa chan ta ron let le te an ni a an kalphung engkim an zuk she chiang hle a he na hi a she chianga ron le thian tu man an la fak lo boka tin an training na an le khabu engkim hi tu na han ka nei veka tarlan chu karon tar lang lawanga I ka mu thiam dan le ka chhar thiam dan ang china hianin mi bum hianin zirti ni berin ka sha a chongkam engkim hi a by heart tur hian engkim hi an nei mi biang chuanin hetia I tuna lu tharte te ron som ve cheu te khachuanin an bum cheu ti po anin shekher lawani chuan tuna amuna zuk om tharte hian mi an bum ti anin shekher law bokani an chunga mi tak te law khachuan an she to lawa chuanin karon soibel le du tlem te chu engtin nge hetianga sum hi in the chwa malu tuk thei ti zona te khaum theya tuna I buai me khi atam zok hi chung khat leina naile tuk vek kan ni a I best friend ani lo po in a chen chu kan group o ma po an unaw pa tak an pian pui unaw pa in bum te ani a chen chu first cousin te a chen lu te I a chen an pate a chen an pute a chen chu te ang vek chung kwa po in khata cheng ho lo chau khatia ang chi deu vek kha ni wang hianin ri runna lu tuk si in I khatia nga luta I he in king don ema khotlanga chung khati si a maiza wanga ngoi bo khan tamnu tuka masela mi an bum lu zel hi an tha nat ve awangin chung te mani se mala kan du ti khom kan ni hloma kan group om hi chu karon soi duwa tin an mi an ron som reng hian atira poisa angai ti hian soi ma salo ni ti karon soi duwa interview te kan ma chon vek zo nuwa downline nei ngai ti eng man soi lo boka sum don na chalu tuk ti chawin an soya chu wangin mi a thiam the ang berin mi khan som ka ti mai chuanin kan interview te kan nei zo kan tlin vek to nuwa keni phe chu kan in sign in fel do tuwa poisa ngai ti kha chiang ta kan sha chaw ani ta khatia khilai khen kan ti top le lok nga a chan chu tuna athu seya khan thil poi mo tak she to rom ta ni atira chon poisa ngai ngal ti kha an soilo atia chumi ni chuanin thang trap kan tiang chi kha ani thei ta ni tin ka video pakhata han lo comment tu pakhat khanin nidang an bum ve le zelo te chuanin an poisa chana kha an ui ve tho dona sin ti kha ron om bok ta ni chuta chuanin thil heting hena ngai to thiam thei ta ni thang ti meng o ani thei dan chu entinan sang sangi te khi lo swal du ang ni ta se mo ril ru che lo pu du ni ta ang se an nuai khat le sing kwa chana kha mu le nan hen midang bum hi poi ti lo thei an ni kati ni omzia chu mitam tak khianin an nei zong ba ka then khachon lon ten la a khami tan khan ti chuan khami recover le nan khan lo thei lovin mitang kha an bum be ngai bokani ti te po ngai ro na chon om theya khatiang zong kherlo poin amuna nge lo zu thokta ni tu moni kha amuna nge lo zu thokta a ti chon an hlo za tura chu ka hri ho lawa an soi hlok ang hi chu ani arin om lawa tin tiang ma company hlok ni se engwangin nge an employee ate khanin poisa an phut ma sakri ngo tangmo chu wang chain company lian tak ni seng chon an employee ate khanin poisa an phut lawanga tin tlin hi har sa turin bokani tuna chuanin adila piang do me hen tling do vek maya tling lo inia in soi hi anom lo ni tling vek ma se then chu join do lo te ni ta ti chuan khata khanin trap ani na chan zo ka chu noi ni don kha kalo seng ta ni then kha chu noi thum te ni khan soi dana khan azat ai nang lo theu ta ni khami kha ka mu chwale nan khan thei to pin ka thokanga tin min pek lok lo phe chon ka zu tang ring theya khating khanin thil om thei ni ta ni chu apoi matin engen yang tuna po khen atira khanin poisa deposit ngai chu ti za chu ti kha lo sei lok sa cheng chon an du kher lo me theya ma se
nghe neng missing psychology pon zirna sa ti hriata job na an va offera an interviewa an tlin tak nuwa khan chuti za chu angai ti ta ne na an lo interview che khanin an tlin khan an phur to lutuka na thata ka nei ve don ta lo thata ka nei ve don ta ti rilruan put an hlim lai takha advantage ala in poisa kha an demand le ta kha enge neng khatlai an phur lai tak kha an mang thiam ka tia chu chu a thang pakhat le dang chunin ka hria diang khan ta hei mi an som lu dan kha chu a chen hi in ang lo ve dewa poisa po kan lu na zat in ang lo theu ani chu victim kha tuna hianin atam the ang ber tang rualila kan du'a I bum tok ve in lo oma in chung te nai vai ani ni pon khongai takin ngoi bo lo ma la ve torin ka ron ngen du chewa achan chu an sum khoi ching pen za thi anasalu tuka in ngoi bo me theini lo ami mal ang chuanin cheng noi ni kha chau point me theya ma chela azawaya han chu don chan arab thak lu tuka I comment section a khanin victim how khanin lo sei ve sup ula hey group te po kan siama chu ma te kan la zel boka ti kha karon soi do awareness hi atam the ang ber nei bokila tuna po Delhi mizo shoi tu lam te pon the angin thu chwa an nei to awang line ya ten post to boka Mizoram lama po thei top kan han chwat tlanga I member te kha an pun bel to lo nan tal mai lang uti karon soi do ni chu ingpo chu ni se hetia han soi tak do ni chuan ka ham hai lu tu ka group a hianin soi tur chun soi chu zela ke chu alu ta tak ka ni velo kan pa hi ni ta kan pa hi chu atong klem lu tu ka engma soi thiam do lo chuwain atong to te na min shila tanga karon soi chau ani wangin details chu tukin thil ka soi ngam cha bik lawa khati zong khalo ni sela poisa thom ma sak ngai ani a noi chin ani chuanin lo ti lo phot tur le film khur turin karon cha du che u ni chu in zawain ka video te min hlut sak thin awangin kalom ma he video po hi khongain in thalai puite nu le pa te po an tel veka in lo share ve anga lo invite cheu sela ka lo film khutlang don ania bye bye ve ti khan video chu top ta a ti hen han analyze style han chip zui taila invo khan na atok ani sangi te khen mo invo khan nan tok ta chu FIR aten vo ta ne FIR hi first information report ani maya FIR thelu tu ngei hi an thiam ngei tin pon ni chong lawa tin an standpoint aron soya kha sang hi nei an ni na thup ta wa hen tungen ni kan thre chong lawa khang FIR thelu ta lo vo tu te kha an standpoint bera chu legal documents kan nei ti ringo ta kha nia hawani legal documents kan nei ti ringo ta kha sarkar approve ni awang khan thiam chan na ni chong lawa sarkar le private in king hi atam lu tu ka case a hian sarkar hi an chak reng lo adik jok han chakani me chu lo thave mai taila hem chung changa chon sang sei kha dik viewin ka hria anni tan hi chon lo om lo tin poimo tura chu an transaction engeng copy kha tunang la chon Google Pay te kan mang to ta kha khami screenshot te kha poimo nga khami receipt te tin an conversation WhatsApp ani chon WhatsApp screenshot te amo call an lo record lo ni chon khateng te kha proof thalu tuk tur ani don ani ti chon hei IPC section 420 ate 145 ate 147 ate hianin cheating in bum na chungchanga hremna te awma IPC section 417 a hina hremna awma fine le kum khatleng lungin tan ti te ania tin hei hemi fraud chungchang te ni tai chu kat ron ti chip chiar vak longa videos thui don em maya tin hemi hi kan mu phangem kan tilen dong ya hei hi Consumer Protection Act section 89 hianin punishment for false or misleading advertisement aintia eta hianin cheng takaron soi chu misleading misguide engeniang nalem emo antum lo do na lo tho tira khami advertisement mo antina train khat chu restaurant na thok tur ten lo soma advertisement an soma sen jutlenga spa ten lo no lut le nok mo khatiang chiang te mislead tang chi te le na tak ni lo na lem lo in ko mong chi te hi Consumer Protection section 89 ang hian shrem thaini ta ni a shrem na po hi na maya chu kumni thleng lungin ta ni mo cheng noi som thleng shrem thaini chuan for every subsequent offense intia he an shrem na hi an sual ti dana zir khan
kum nga thleng po tang thei an nia tin cheng nuai som nga thleng an choi thei bawk ani he heng thil cheng nuai som nga thleng an choi thei bawk ani heng thil tu te mo chuwang chonin hemi chungchanga hianin thil chiang ringa chu hei comments te po hian en le tai la ta hianin engelo om stay strong ti te an bum zewa man ti ran la vo zui chewa zak theilo mange ti te mo comments te hilo en taula heta hianin a lo tur ve tam tak anom dona tin a video ma sa po kan hei lo tur ve to tam tak anom tin sang sangi tongkam takin lo tur ve tu tam taka khang zong kha sarkar pumpui kan ni ti wangan ngot khan hial thlak te ni don lo sim sima chu thil chiang ring ania tin mi sum nuai enge moza ta kha an lo lak sakania chuwang chun he thil serious sakania tin mizo community che poni lo india ram pumpui hen he tiang thil hi kan buai pui lui ani chuwang chuanin heta hianin atlo chhor tu kan ti dona me alo bum chhok tu te he tiang takan huang taw nga mani hi chuanin ma te han la se dule fir te po chu han thelu ta sela fir thelu tu hi an thiam bere ti na ni chuang lo ne kan ti to khamo ti chuan an mani lo vo tu te hi mo hemi stage ba ki chun kal thui ngam wa ki karing lova court proceedings te han kal selang chuanin an tan chana kha a haulam em maya sarkar pumpui na thlapa mi poisa bum chhuwa thu kha om lova mi poisa pegle le du lo thu kha om lova chuwang chuanin sarkar pumpui po ni angma sela shrem thei ni thau ni ti chon hei hi kan lo ti lang venga kan subscriber pakhatin midangina an to velo na mi lo chiar chhuwa sakte aron tia YouTube ka scroll na lama ka en ngai po ni lo loan application vel hi halo langa ka curious wang liu niang chu kan enta comments te ka chiara hemi app sa tang hian loan kala antia an recommend na salum lu to kani chu aron tia ti chin chang na kha ka nei ve ta thlata enge khami khan a ngong don ti po ngai to na chang hremi lovin an application kha ka install ve ta eng loan application ber nge ka hreto lo ama sabera ka install ta kha aron tia hemi china han kan du tok lok nga hemi recommend aron ti hi chu website lema po kalula recommend review angka o manga tha ti tak taka comments ka om don ni kha fake vekani ti hi she turani tin loan application hi a fake vekani kherlawa hemi wang hian kan lo hlaw ringo tang ti hlo oma loan application rinom tak antinan lending card ti te navi ti te credit bi ti ang chi te rin tlak tak hi sarkar approve genuine thlaphinom vani khating ni lem lo kha alo om ve boka tin ka soi lem lo po genuine tak omang amaro chu kan film khuranga hi kan zir chian ve na sat kha ngai ni ti chuan application lo dona terms and condition vel agree ngai lo lang thin hi ta chuan camera te gallery te engemo access permission pe ngai alo om thin hi ta chuan ka allow veka ti chuan an application ha kaluta loan an offer angkha ka apply chinta chumia chuan pan card number te aadhaar card te le kan date of birth le adang engemo fill up angaya kan monthly income te ti lan angaya loan application then khata phei chuan income proof photo te andua chumi atang chuan loan la tur khan kan thato kem ti kha anlo check vele a kan tlingani chuan ni khatte a then ka hret tan phei chuan ni khat po tlinglawa te an account na alu thin keipo ama saber chu minute jeka ti chuan loan application dang ka try le a khami online na loan la kha ka chak via experience ve shim kha ka chak ani chu adang ka install le ati khan ka ti kola chuan application pakhata hian kala theita application ning chu swift seconds ti ania loan sang thum zanga aron offera tenure 7 days chuan ka apply ni lala chuan loan chu ka account na aron luta a thei tak ani hi ka tia ka hlim velu tu kani chu chutia ngai thadewa ko omlai chuan kala ka tanga ni rukna whatsapp a hian vai number tam deuh ang hian miron dilta message ma sabera chuan pa ngai dewin miron dila chuan nga tinge 7 days ani sia chumi ma a miron dil application a khan kron pe mei dona lom te khati ve a chumi tang chi chuan anon na sa tranta tuna ron pero tuna antia non sapit miron message a ni tin miron message ani aron tia ka soita kang khan hei scammer then khathianin Facebook te Instagram te poniang tin YouTube advertisement te po hi hanon mang tangkai view maya chu kan lo phim khurve angai ani tunami po hianin loan lak hi amamo ani mi lawa maro chu online loan han lak ve shim kha a experience sa ka wang khan alani maya chuta chuanin gallery te an access thei vek kha himlo maya contact zong te an access thei vek ta ka wang khanin
a phone nei tu kha a him to lo ani chuwang chun hetiang laka te po hianin kan film khura thaveu maya hei tu na miron thon tu po hianin aril ru ha veu maya ti chon ti dan tu te kanin shila ani po hianin adu ber chu midangin hetiang thili lo ti velo se an tu ani tin hei Facebook a te po ni thawa online shopping rin tlak ni si lo thil tlom tak tak ron zuar hi anom thina heta thil cha ho hian an ti sual tlang pui boka hetinga hen kan film khura ngai ni ka soita kang khan loan application hi rin tlak tam tak anom ve boka soita kang khan ka soi thei mai china chuan lending card ti te navi ti te credit b ti te hi arin tlang len genuine thlap ania chu tiang te chu nia maro chu hei swift seconds ti te hi kala shet ngai mi lo ania hetinga nga te po hen kan film khura ngai ve wani chuwang chuan thil kan ti don ani chuan engang nge ania arin tlak em ti hi kanin hai kuak ve masak phothi ngaya tin review te po hi an mani website kherni lawa khan han Google ta ula harun lang thin ni chu scam ani nge ni lo ti te po hi mo chu tinga te po chuanin kan inzir fin ve hi angai tak zet ani tin sang te chung chang kan analyze na kha chuanin kan soita kang khan aron vo tu te ina an standpoint kha chu sarkar approve ti khani mai ta chu po chu ani tak tak ngem po shet lawania lawni tak tak po ni se kha chu standpoint nget tak kha ani don lem lawa soita kang khan court proceedings hankal se kota case hankal tang ni seng chuanin chan chuan nei chheviau win karinga kan soi du ber zo ka chu hemilo tong to tu te an lo dem om mi lawa chan chu an chung khat nai tak tak te an cousin te khati ang nai vai tak tak te ni wang khan an lo oi po hi an dem om mi lawa chu ti rol chuanin an tor puyom hle mai chan chu noi thum chuang te noi ni te khatiang kha an ni hloma sum tho chu har je chu kan thret kha chu wang chun hetiang thil reng reng na poisa deposit masak nga yang chi le uchuak lutuka deposit nga yang chi te hetiang chi chu lo ring lo phot taula chan chu molmang taka han ngai to po hianin mi na thok tu tur karwai dona engwai nge poisa ha ka dil masak ngotang ka in sa tu turin mystery karwai ta noi ni lo pe photro tila tunge ran thok duang mo chu wang chonin molmang de wa han ngai to po hianin thil ni thei hi ani lo ani hemilaka hianin mi puite kan lo film khur angai view mai ti hi atop nan kan soi vele ni te se